Sun. Sun, Ike baru jaga Sun. Macam nanti ka yang Sun. Sun, pegah-pegah Sun. Lako ke, laki maaf bakah. Sun, nyan bukti bahawa lako ke mengagam. Hana mempukoi nang lagi kah am bahapi hana pun mencapi. Nyan ka pekah ka puta boleh ji ka ijak bakah. Nyo aku nak tanya mak kah. Kakak aku ila ko ke gak kanyan netizen nak dengar putrai pegah iji fitnah ke kai pegah saran, kai pegah ji adolung, kai pegah menu, kai pegah menit. Nak cara lun, cara lun. So berarti yang paling buruk muka bumonyo ji si Sun. Hai Sun. Ikai dari pun hana aku kengegah. Kah mentang kaya perliai kak meliah kenan. Kak ala kema. Hai, long ko ala kema. Kakoh takua ke me aku tem la kema berkata pu bakah. Hana menjang kalau kemah kaputa ju pilih muka serta bawa pasal. Yang kah berarti kaya tepu lima. Si roke hang kalawan kah aku pegah punya berkah ke jawapan Aceh. Bek hinan bak pep hinan bak apa punya perlu dah selesaikan Sun. Ya kan? Nyo payah ijak lah koke walaupun posisi lah kolo memang jino elok sukun. Ijak kenan bakah. Nyamban bahawa ngak sengak bakah bukti jika payah kalau kemah bakah ya. Sun, bakat pegah lam. Kayu didik ilung, kalung kahanaga etika, kalung hananyo. Kau fikir kah gak tak kayu didik kah cik bak mak ke bah? Kayu didik kah bak mak baik abah kah nyo mandu murung kata pu abah kah beruakai. Abah kah sang gok paling bro, kah paling aulia urang. Bakat pegahnyo, kah pegah je. Alah, hai Sun be. Abang jangan di sini bang, mami lagi ngomong. Enggak baik ni. Apa dah lebih nak ke? Hanji dengar je yang buat lagi. Nyam bak paling mah foto nyang ka hai foto ikan mama dua bentang ada ngan bui pijit tak dua. Ada ngan bui pijit foto ikan hai bui hanai pok lu. Sun film kanyan kahek ke main film model-model lagi kanyan Sun. Tapi hana agak fitnah gop demi kepentingan raw. Demi ngak ngai rating raw hana lagi Sun cara yang main media sosial boh. Nyok kena putar filem 200 ke putar filem hai patih li abakah Sun kak fitnah lu meno kak fitnah lu mede ikah agam hang tije jak abakah la koke yang agam itu jak abakah nyan ban juga kira. Sun ka apa bila kata mat ada ILOP hino ku duit provinsi hanam dalam sapu beklam baru ku jak rumah mualim biasa mentak hana pergi pegah sapu ke lagi kah lagi asal ada teliang hana pun mencapi kak awak kah sangat teh cik cek story cuk bul baik itu di Instagram baik itu di berkenan di story TikTok nama mainang long mainang cuk bulnya menyayak pegah yak lapornya je kayu lapor aleh kapak ini lapor kayu lapor akadi menyalong nyok adeng awak kah apa menyacuk bul yak la kemaah kakoh takut ke menyan tu ucapan Long, laki maaf Mbak Sison, laki maaf Mbak Bunyo, Bunje, hana urusan. Piu. Katon luar biasa wapi imong. Tinggal fikir gap nyoho kena liburan. Sekian, terima kasih Son. Yang pupu yang kapegah kacang ju pandai netizen hai patele kekah. Yang kaimat berarti oh mang betul lah kau cubul kau ge akai berarti. Mengagam lah kau cubul ibu numpau aju ke de ngatnya. Yang bukti bahawa kakak boleh mah foto nyan salah satu bumerang kekah Son. Baik bangai. Kau elah wikir betul. Lah kau jih male watai jak bak warung kopi. Ya wajar lah male nan mentang manusia. Pu lagi kah lagi sigam nyan binatang hana male. Itanya wajar male. Berarti miana male berarti manusia ke kun. Nyo mepepek bahape mepake temenak bahape. Tanya ragam. Menyau ragam hana lagi darling lagi lah kolong jak kena langsung punah masalah. Oh, memang salah perumah long ila kemaah. Ya perkara ji payah ila kemaah bak ke ya. Berarti kakak tu so yang hana malaya. Menyalagi long mau pepek wajar urina. Tapi menyaur agam. Nyan rehat maruah rehat harga diri dan nyaw syara. Maka jika contoh lagi lah koke ya. Urang hana pegah haba. Menyaperlai langsung merumpuk ulo kasih. Nyan bat. Hana payah yak merumpuk yak tantang langsung ijak tempat. Nyan baru ke tiba agam. Nyokan galuh balah video. Berhetan wata merumpuk ke anak-anak kereh. Puak pegah gentut. Wajar. Malay karena pakan manusia. Menyahana malay nyan tanda di binatang. Kata pegah habang ninong kanyo kaje pegah habalah hai atau menak taduk bagai kopi lo. Nyan yang kun hana malay. Toh kuna nama pom. Ikas 12 cik kanji. Binatang hana malay.